Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Današnja tema su nam retrogradni planeti. A što to znači da je planet retrogradan? Vidjeli smo da se planeti kreću u smjeru zodijaka od ovna prema biku, blizancima i tako dalje. Iz naše perspektive, budući da u stvarnosti i planeti i Zemlja se kreću oko Sunca, što astrolozi znaju, no to nam za astrologiju nije bitno. No povremeno se desi da neki planet krene unatrag, čini nam se kao da ide u smjeru od ovna prema ribama i to se dešava svim planetima osim Sunca i Mjeseca. Ovo je upravo razlog što su Grci nazvali planete planetima, to jest zvijezdama lutalicama, iako se radi o optičkoj iluziji, ne o stvarnom kretanju. Ipak, kako je astrologija simbolička disciplina i to kretanje unatrag ima svoje simboličko značenje, doslovno kretanja unatrag, kretanja u krivom smjeru, ponavljanja neke lekcije ili izražavanja koje nije normalno ili nije direktno. Tako se, na primjer, u vrijeme kada je Merkur retrogradan, a Merkur označava komunikacije, tehnologiju, promet, češće dešava da nam se neke poruke krivo pošalju, da ne pročitamo neku poruku, da nam rikne mobitel, kompjuter, kasa na poslu ili da upadnemo u prometnu gužvu, da kažemo nešto što nismo trebali i slično. Sad, ne znam baš da li se ovo može znanstveno dokazati, da li se može nekako statistički provjeriti da li stvarno u vrijeme kada je Merkur retrogradan te stvari nad kojima on vlada krenu u krivom smjeru, no znam po sebi da svaki put kada Merkur krene retrogradno, na internetu se pojavi ta panika i onda se smijem jer je malo pretjerano sa svim tim upozorenjima, čuvajte se, Merkur je retrogradan, ali onda mi Merkur obično stavi na mjesto upravo s takvim nekakvim anegdotskim dokazom, tipa da mi rikne mobitel ili mi se nešto ne seva na kompjuter. Sami retrogradni planeti nas obično vraćaju u prošlost, mogu nam donijeti susrete sa ljudima iz prošlosti, potiču nas da razriješimo nešto iz prošlosti i slično, da ponovo prođemo neke korake, ono što se na engleskom kaže rethink, reevaluate, da ponovo promislimo o nekim stvarima, to je taj retrogradno. I ta energija je dosta slična obrnutim kartama koji izađu u tarotu. U samom natalu retrogradni planeti iz perspektive karmičke astrologije označavaju neke lekcije koje trebamo ponovo proći i označava energije koje više doživljavamo iznutra nego što ih izražavamo prema van. Naprimjer, ljudi sa natalnim retrogradnim Merkurom mogu manje pričati na van, manje se izražavati, ali onda recimo pišu ili su skloni dubljem promišljanju, skloni su vidjeti neke stvari koje drugim ljudima promaknu. Naravno, nije sve crno-bijelo i ne možemo naći neka čvrsta pravila za retrogradne planete, jer isto tako na ovom primjeru sa retrogradnim Merkurom imamo i ljude čiji je intelekt jednostavno sporiji, bez tog aspekta genijalnosti ili dubokog promišljanja. Još jedna sitnica, sjeverni i južni čvor se uvijek kreću retrogradno, samo povremeno budu direktni i to jedino ako koristimo true node, ne mean node, tako da je njima retrogradno kretanje nekakvo normalno stanje stvari, dok onda taj period direktnosti ima svoje posebno značenje. To je to o retrogradnim planetima za sada. Ako vam se svidjelo, like, subscribe, Facebook i do idućeg videa, pozdrav!